kuba dukurikiye rero barumva izina barumva ijwi ariko ntibaramenya umuntu tugiye kuganira wabasha kubibwira mbere yuko dutangira ikiganiro? Nuko murakoze journaliste, njyewe nitwa Karoti Notable Wigangu, abandi bazi cyane kuri Karoti Mpatanishi. Ndo mufurero n'umuntu wavutse mu sheferiya wa Furero, ndo mukongomani. Nuko murakoze. Urakoze cyane bwana Karoti, turagushimiye kuko watwitabye uyu munsi wa none kugira ngo tuganire kuri bimwe birimo birakorwa muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu ndetse ku bwoko bwose bw'abakongomani. Yego. Kuri ubu tuvugana uherereye he bwana Karoti? Kuri ubu tuvugana ndi muri Goma ariko mbagaze mu Bunagana. Araka kantu ndiko ndakorayo niyo mbagaze ubu ariko navuye Goma ville wa Musa. Reka duhite dutangirira aho ngaho ibunagana, hameze gute umutekano waho, abaturage babo bameze gute, ibintu byifashe gute mbere yuko tuja kuri Goma? Ibunagana hameze neza, abaturage bameze neza kabisa, nta kibazo kihari. Ugiye kuraba abantu bari Goma cyangwa abantu bari Bukavu cyangwa abantu bari Ibuvira n'ahandi, cyogira compare n'abantu bari Bunagana. Abantu bari Bunagana bari mu kindi gihugu, bari mu yandi mahanga, bari mu yindi si, bari mu buzima butabaho. Umuntu w'Ibunagana ntibamubwira ko ibisuma biraje cyangwa hari umuntu aje kubasahura cyangwa hari umuntu wogara kidnappation cyangwa hari umuntu bafata telefone bafite kabanyagayo. Mu Bunagana bintu bene ibyo ntabihari. Mu Bunagana hari discipline, bazi umuyobozi, valere y'umuyobozi, bazi valere ya gouvernement, bazi buri kindi cyose bihagazeho, bameze neza s'il vous plaît. Nanone urebye uko abaturage bameze, bakiriye gute iyi nsinzi ya AFC M23 yaje kuba turi buze kubigeraho no kuba barashizeho ubuyobozi, bayakiriye gute? Reka mvuge abantu b'Ibunagana n'abashuja abakiriye M23 AFC mu mwanya wa Goma, Kiwanja, Minova na Sake. Hari guverinoma ya Kongo ya Kisegeti yaza gisahura abantu kabica, hariko ukabona ku buryo abantu babunagana bakiriye M23 AFC. Njyewe ubwanje novuga ko nabashija, reka mvuge uko nintwari. Ariko tugiye mu Goma n'ahandi n'abantu bagiye gutabarwa, byaje kumenyekana ko Kongo yose yarafuye n'abakongomani barimo bafite ibibazo. Habonese impamvu za M23 AFC kufata Bunagana, Kiwanja n'ahandi ni Masisi. Niyo haje kumenyekana ko umukongomani yari yicaye mu ruziba afuye n'uruzi n'imbeho n'ubunyazi n'ibindi. Byaje kumenyekana umunsi bageze mu toturere. Ikibazo cya Kongo kuri ubu gihagaze gute muri Nord Kivu bwana Karoti? Reka mvuge muri Nord Kivu ni kibazo kihari. Umukongomani wose yatahuye ko yari mu bibazo kumwe na guverinoma ya Kisegeti. Ubu habaye inama ikomeye, bashinze gouverneur, maire de la ville n'ababurgmestre n'abandi, batanze abayobozi barabapresenta mu bantu babamenye ko babubahe, babemere ko n'abayobozi ba Kongo bagiye kuyobora abakongomani mu kuri n'ukuri. Hanyuma reka mvuge ko muri Gomubu hari ruyenge rutaba tigeze rubaho. Habaye umuntu utigeze baho n'ikimuga cyahagaze kigiye kuraba ibintu bigiye kubaho. Nibyigeze bibaho na munsi wa campaign ya Kisegeti, tibigeze bibaho ko byabaye uyu munsi muri Goma. Ariko nanone AFC yashizeho ubuyobozi turi buze kubugarukaho. Kongo ikiri mu bibazo by'intambara, aho amoko yicwa umunsi ku munsi. Ubu se yaba ari iherezo y'intambara cyangwa nibwo intambara yabigiye gutangira bwana Karoti? AFC byo novuga ubwanje nga profesi natanze bwa mbere mvuga ko Kisegeti si umuyobozi dufite. Kisegeti afite mavampires yicaga abantu no gusahura na tribalisme. Ibyo njye novuga ko M23 AFC n'abatabazi. None umuntu akutabaye tiyo kutabara akura mu gihuru akusige mu ibarabara, ashobora kugusiga mu nzu wawe akakuba n'umuyobozi ugukuranga ko ejo tihaje ukindi kisuma. Ashobora kukwigisha umenye ko ikisuma kisa gute
umuntu mwiza asa gute umuyobozi mwiza asa gute none uwo bitahura gute uwo bidiferansa gute utarabona umuyobozi niyo ubwanje nabibonye ko ni ikintu kimeze neza kandi nakivuzeho neza kubera ba confirme ko nta muntu ubaho atafite abayobozi none tufashe Goma twicare muri Goma turangwa n'abasirikare tutafite guverineri tube hariya turindwa n'abasirikare tutafite la polisi ibyo bintu bakoze ni ibintu biriko birakontrudira guverinoma yari hari njyewe ubwanje M23 AFC n'abatabazi none abatabazi baje kututabara bashobora kutusiga ahantu hameze neza hanyuma bakomeze ko batangura Bunagana aha bageze Goma ejo bazoba Bukavu bazoba handi none bavuye Goma bakaje Bukavu bazotusigira nde muri Goma niyo mpamvu batuhaye guverineri uyu guverineri se ari ni guverineri wemera kuba azayoborwa n'amategeko ya repubulika yose cyangwa bazishyiraho amategeko yabo M23 AFC ni amategeko M23 AFC ni ubutegesi M23 AFC ni decision ni parole y'Imana yabinjiyemo kandi bashobora gutegeka abantu mu kuri nukuri niyo mpamvu bashizeho guverineri ufite esprit patriotisme wize amateka ya M23 AFC ayigisha abantu nawe kumwe kubera guverineri no Museveni agiye kwigisha abasivile bene wabo atafite imbunde atafite cordelete na ni crack akabigisha ng'umusivile niyo mpamvu tuvuga ko M23 AFC itatuhaye abayobozi bazukuri kwa M23 AFC tutwomenye ukuri hari abantu bavuze M23 AFC nabi bakayivuga ko ni abateroriste ni ababandi ni abicani bica abantu babavuze amajambo menshi ataba mu isi kandi mwarabyumvise muri rezo soso none nditoba tusiguko twicaruko turi kumwe n'utugari aratugari tw'abakongomani tutakunda amahoro hari utugari tw'abakongomani twakundaga ambiance yabagamo mu sans gouvernement ariko batuhaye abayobozi bakatwigisha tuzogenda twitoramo tumenya uyu ni umugari uyu ni mwiza uyu nibiki hanyuma guverinoma ka prendre en charge tugaruke kuri iyi ntambara yatangiye kuva imyaka 8 irashize kandi sibwo bwa mbere M23 ifashe Goma ariko kuri ubu kuri inshuro yafashe Goma ihita inashiraho n'abayobozi iyi ntambara ifite iyihe ntego ifite intego yo kuba Kongo iki gice ca Sud Kivu na Nord Kivu ndetse na za Maniema byakwikukira reka mvuge ko abayobozi bari hari guverineri wa guverinoma ya Kisegeti yari uhari in province de capitale ndishobora kuba itafite umuyobozi ibintu bikibibaho ikabaho itafite umuyobozi ntibishobora kubaho bugira kabiri byo nakubwiye ko M23 ifate bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu tugiye muri Bibiliya Moize yafashe kangahe kwa Farao yafashe incuro nyinshi cyane ariko incuro ya nyuma niyo yafashe ahitahungara abantu arabagendana bagera imbere ahura umupaka ariko wa mupaka ntiwamubujije kugenda niyo mpamvu ndiko ndavuga ko M23 AFC burya bwa mbere wabonye burya wa kabiri wabonye bari muri education y'ikwigisha abantu bamenye ukuri byo babonye tutarabibona tubigereho none ubu bugira gatatu baje hariya basanze umukongomani wese yemeye ko guverinoma yananiwe tuvuze M23 ya mbere yageraga muri Goma abantu bose bakahunga bakaba batariho hakaba abafanatize ba M23 gusa ariko yajeho bugira kabiri yabaye même chose ariko uburabi bugira gatatu bari kurasana amasasu abaturage bari kukina barindirira bategera excellence Berthe Bisimwa na excellence Nanga na general Makenga ngo aze bamwakirira ni bitu bitigeze kubaho mu isi ho indambara yatanguriye muri Kongo niyo mpamvu mvuge ko byavuzwe byahageze niyo mpamvu byahabaye ubwa mbere barahafashe barahafata mu bwabo itari mu ijambo ry'Imana ubwanye nje mvuze ukubashizeho guverineri nabashimiye cyane batushiraho abayobozi tube tufite ba leader bafite comportement iri different n'abayobozi turi kumwe nabo bababandi wabaye mu nama Colonel Nanga yagiranye n'abaturage ba Goma sinayinjiyemo nayikurikiranye kuri media narindi hano urabyumva ko ndi hano M23 AFC na abantu bafite akaciro kwigisha abantu
batazi ko uyu ni fana afite imyaka 100 afanatiza M23 cyangwa afite imyaka 20 ugeze mu murongo kugera ahantu M23 ushobora kubana education bafite education yo bigisha abantu kukuramo bakuremo esprit diabolique bakushiremo esprit patriotisme ibyo tufite mu mutima tufite macya kubiri ibyo batwigishaga guverinoma ari hari isi ko uyu ni umutusi uyu ni umuhutu uyu ni umbantu uyu ni umufrero ni umunde uyu ninde ariko muri M23 tufite umukongomani ta macya kubiri tufite niyo mpamvu bari kwigisha abantu bose babimenye ariko kwa Kisegeti twara tuzi ko hari munyamasisi hari umuhunde hari munyabusha hari inde nande ukumva ko bahabaye ubuyobozi bakavuga ati tubu uyu niwe ashobora kutufashamo ni Kasaye ninde nibindi ariko byo mbonye muri M23 AFC ifite ikintu kitwa mukongomani that's all ntibashaka kukumenya ko uri umunyamasisi cyangwa uri umunyabukavu cyangwa uba icyo bakeneye bamenye ko kunda Kongo kandi ushaka kuyiyobora cyangwa kandi ushaka kuyikorera ukore kumwe nabo niyo patriotism afite niyo mpamvu ndi hano ndi kubikurikirana nanjye ngere mu cyakiciro cyabo tuvuge ko ejo nanjye no sensibilize ubundi ngamwereka bikumvikana ko mfite amajambo yari difera nako navugaga kare. Ico M23 yirimo irarwanira na karengane k'abantu kugeza ubu turabyemezanya kugeza ubu leta ya Kongo yemeye kuja mu biganiro na AFC M23 birashoboka kuko iyi guverinoma M23 AFC yashizeho leta ibasabye kuyikuraho kugira ngo bakore ikintu kimwe urabona kuko byakunda kugeza ubu nyine bwana Karoti ibyo no kubwira wemeye kuvugana no kurwanya uba wemeye amategeko ye wemeye kuganira no kurwanya uba wemeye conditions mvuze ati Kisegeti agiye kwicara hasi avugane na M23 AFC nicyo kimwe Mana yataye Satani namubwira ati ngiye kukwica ndakugaragaza ngo uvuze ngutesha amahoro ubura amahoro kugira mwanya zo kwemera ko nje ndi Imana nakuremye uzi wanje tuvugana niyo mpamvu mvuga Kisegeti abyemeye mu nyungu z'abakongomani na guverinoma ye akemera ati nanga ngwino hano na guverinoma yawe tuvugane tuganire bwa mbere uhamagaye umugabo ari mu nzu ya nanga excellence ubunigoma nzu ya Kisegeti ubu president wa Kongo ni Kishasa ubu niko ndavuga ko mubwiye ati ngwino tuvugane excellence nanga zogenda afite igoma mu ndo afite education y'abanyagoma afite discipline ahaye banyagoma muri imisi ngaho ari muri goma ibuganje mvuze mugiye kuganira n'umuntu to muhaye condition kuvuga ati kuraho abayobozi washizeho kandi ufite education ugiye kumwigisha ibyatumye yananiwe ni ibiki wo mwereka kuti wo mukontradira kuti ariko contract kuri ibintu washizemo iyo waje ndio mvuze bagiye kuganira Kongo boyimurika kandi hoba respect ariko banje I'm not wishing even the dialogue bicara hasi bavugana what I'm wishing is the pace ivemo igende mu myaka 7 yasahuye Kongo barya bintu bya Kongo mamiliya y'amadolari bari kurya batanga amafaranga Burundi South Africa batanga amafaranga Tanzania kushaka ba mercenaires bukurwanya umwanzi wabo kandi bafite basirikare barenga Tanzania tufite basirikare benshi kuruta Tanzania tufite basirikare benshi kuruta Burundi na South Africa ariko ko totanga amafaranga Murundi we afite ikibazo we Uburundi bafite ibibazo iwabo bafite ma parti opposition bihumbi bafite ma rebellion menshi wacu birukanzi bakazi wacu bafite ibibazo bashobora kugemura no totanga amafaranga umuntu ufite ikibazo none yo tugemuro cyacu kibazo afite kiwe ubwanje njyo cyo novuga excellence Corneille nanga yinji hariya bakavuga na Kisegeti hariko yo hindura muri Kisegeti akabamo umuntu ubaye neza nuko murakoze. Karoti reka tugaruke ubu Goma ifitwe na AFC M23 ntituraja mu zindi ntara turi buze kugera no muri Nord Kivu za Minembwe naho tuhavugeho bukeya Bwana Karoti kugeza ubu nyine ingabo za South Africa ndetse iriya SADC iracari kuri Goma iracafungiwe harira iki kibazo AFC M23 waco iracyitwara mwite mu gihe izi ngabo zishobora kuraswa kubera kugira ngo zibashe gukuraho ingabo zabo. Reka mvuge muri South Africa baje nga SADC baje nga EAC tuvuge SADC isanga kuri ya EAC East Africa Community SADC ni kisirikare ka South Africa SADC ni kisirikare ka South Africa countries SADC irimo Zambia Zimbabwe Botswana Namibia Mozambique n'ahandi na Malawi
bose barimo muri sadeke none bose baje nga sadeke tibaje nga South Africa. South Africa iri kwiyamamaza kuzo bwayo nga South Africa ihabwa amafaranga ko Kisegeti azatanga amafaranga ya Kongo akayasahura akayatanga hariya bakeneye kuzo bwabo ariko bari muri Kongo nga sadeke barananirwa. Ubu igisirikare cya South Africa cyavuyemo, igisirikare cya Malawi nacyo cyatashe, none turiko turavuga ko sadeke igiye kugenda ku musozo. Ariko ndambara ya South Africa contre u Rwanda bavugira Kongo, umoja wa mataifa yabihagazemo aravuga ati kibashobora kurwana. Ibyo biriko birumvikana. Ariko tuvuge muri bya Kongo, tureke South Africa n'ahandi tuvuze Goma ifite igisirikare cya AFC M23 nicyo ngiye kuvugiraho. Kandi nibo bari muri Goma a 100% hatari n'ijambo rivuga ko dufite amakenga hari ikintu cyoza hariya kituruke. Ubu umukongomani wese ubu yabaye M23 none uyu mugari yoca mu nzira ki niyo ngiye kubaza. Ubonye uyu munsi bafashe Calais, bafashe village iri muri Calais ifite 20 km na Calais ville, kandi urazi Calais na Kavumu ni almost 30 km. Bafashe Calais uyu munsi bawufashe ejo nimugoroba baraye bari Calais. Ubonye indambara yabaye Calais kigeze ibaho muri Kongo ni indambara yabaye ngibindi abaturage bahagaze bategereye M23. FARDC kufesoni nukumvisoni abaturage bari kwiyurukanga inyuma bya bisuma biraje bigiye kutwiba. Niyo mpamvu ngo bugiye ko ntambara igeze muri Kongo igeze mu kaciro ka mukongomani wese kubimenya ko M23 yavuze ukuri kubera Kongo. Abakongomani bamaze kumenya agaciro ka M23 ubu nyine yego ubu nyine reka turebe aba basirikare bazava hariya gute, baragumishwa hariya kugeza na ryari? Abasirikare bahe ba EAC ba East Africa ba SADC ba SADC si abasirikare ba M23 n'abasirikare bajanywe mercenaire yazanywe na Kisegeti bishobora kuva ko Kisegeti niyo ashobora gukora negociation ariko nanone ntibaguma hariya kuri Goma babuze inzira batakoze negociation byoshoboka kuca mu Rwanda kubera South Africa yadekoze declaration ko Rwanda n'umugome we, kandi South Africa yavuze ko mu buryo bose bari tayari kurwanya Rwanda. None Rwanda yotanga inzira ku mugome we cyangwa yobasaba inzira akabashaka kurwanya? Nibyo ndiko ndavuga ko SADC kuva hariya ni negociation ya Kisegeti na guverinoma ya Nanga tabinye hariya ni ikindi gihugu cyabaye ngakindi gihugu gifite butegesi different na Republique ya Congo. Ubwanje nje novuga ko bariya ni mateka, kandi mateka urabyumva bava ahantu bafashwe muri negociation nuko journalist. Kubera iki kibuga ca Goma kidakora kitarekura kugira ngo indege zize zibatware? Ikibuga cya Goma ndicokora kikoreshwe nande, kikoreshe n'indege ziva, kikoreshe n'indege ziva ahantu bica abantu. Guverinoma ya Kisegeti yaravuze ko buri muntu wese wa M23 yicwe, buri muntu wese ya M23 yicwe anigwe, apana aje muri kasho yicwe burundu. None urumva ko Kisegeti afite impamvu ze zo kwica abantu ba M23. Hanyuma barafashe guverinoma barahindura, bari mu mategeko yo kuhindura guverinoma ya Goma igende mu mategeko ya guverinoma ya M23 AFC. None byo kuvuga ko iki kibuga k'indege kitangura gukora tukikoresheje cyokora indege kuva hari Goma zikaja Bunagana, zikava hari Goma zikaja Minova, zikaza handi hari circulation ya M23 AFC. Ariko tuvuge ngo indege turekura indege zive Kishasa zije Goma, abo bantu bazoza bakora iki kandi tukiri mu bibazo? Bwana Karoti, reka tugende kuri iki kibazo kindi mbere yuko turimo turagana ku musozo, kandi urimo urasobanura ibintu neza. AFC M23 yasohoye itangazo ivuga kuko isubiye inyuma kubw'imirwano kugira ngo babashe gufasha aba bantu. Ese uku gusubira inyuma kwaba ari ugushaka imbaraga zizatuma bagira ubushobozi bwo kuba n'ibi bice bashaka kwigarurira babifata vuba byihuse? Hari ibibazo mugira muzamutanga amakuru mukayatanga contraire. Bagiye mu nama zabo Tanzania z'amahoro, M23 AFC avec IDPS bagiye hariya kuganira barabe ko bobiganiriza. Ni Kisegeti niwe wasabye ko
babanze bahagarika indambara buhoro bumvikane byo bari bagiye kuganirira Tanzania. Ibishobora kuba ko ibiganiro babikoze bishobora kuba habaye ikintu kitumvishije neza, nabwanje nje ndiko ndavuga ati ngiye kufutabaza bene wacu bari kufi wawe, abanatabaje bameze neza kandi bari amahoro, ngiye kutabaza abandi, hanyuma umbwira ati banzo hagarare tuvugane ngo ubwire ikibazo mfite, hanyuma tugiye kuganira tumbweze ku musozo kandi abantu bari kurira. Abantu b'Ibukavu bari kurira bakavuga ati mwe bakagira Imana ko mwogera Ibukavu natwe tuba amahoro ngamwe. Abayobozi bose ba IDPS barahunze, Monisco yaratashe, abazungu bose baragiye, ba investor bose baratashe, ko batashe M23 tutarahagera. Bishobora gusobanura ko babonye ko impamvu za M23 kubagoma zishobora ku infect Ibukavu hatabe umuvuma uri wose wo kumuvinga na IDPS. Niyo mpamvu mvuga ko indambara yabaye Kalehe si indambara ya M23 yagiye kutera, ni FARDC n'abarundi ba uploading bajya ahantu bagiye gufata abasirikare ba M23 ngo babafate amateka. None urumva umusirikare agiye gufata amateka icyo aza yirwana birwanyeho bagera ahantu bageze uyu munsi, ariko indambara mvugeho yahagarise. Indambara M23 yari ifite indambara yo gufata Bukavu kugera Fizi, ariko barayihagarise. Mwe ndambara yabaye ejo wa munsi yabaye indambara y'ikitero cy'abarundi FDLR na FARDC bagiye gutera abantu ba M23 ahantu bari bahagaze. Journalist ubu urabona kuko Bukavu nayo ishobora kuzafatwa na AFC M23 bigenze gute? Bukavu isigaranye physiquement, mentalité spirituellement, Bukavu ifite M23. Ugiye ku baturage birwa baririmba M23 bakikanga M23 hageze, M23 raje. None mvuze spirituellement mentalité M23 Bukavu. Ariko tugiye muri physiquement niyo isigaye, na iyo physique igiye kugeraho mu majambo bari kuganiraho. Sinovuga abayobozi bagiye kuganira hariya, tacho novuga ko ngifitiyemo amakuru ko bananiranye cyangwa bumvikanye, ariko mbonye ikitero cyabaye wa munsi gishobora kugaragaza ko amajambo baganiriye kibageze ku musozo. Ibukavu hariho Lieutenant General Masunzu ndetse na Gasita, nibo bahatumwe nk'abantu bagiye gukora akazi muri ibi bice bishobora kuzavamo nyine inyungu za leta ishaka. Bwana Karoti, urabona iyi ntambara aba bagabo batumwe hariya baratsinzwe iyi ntambara cyangwa nabo baracyarimo baritegura? Njewe ubwanje icyo novuga wanje narabivuzeho declaration ya Masunzu na Colonel Gasita. Narabivuze ko mu kifurero bazavuga ati mukifura bazavuga ati mukengezi w'engoma yo nagibetula. Kisobanura kuvuga iki? Isobanura kuvuga ko umuntu wabonye kibi akakierekana aho kiri niyo bazavuga ati genda ukizana ukituzanira. Ugiye kuvuga ati hari ikintu kanaka niwo bazafata kawjana abantu bahagere. Reka mvuge ubwanje kwa General Masunzu narabivuze umunsi yiyamamaze, aravuga ati agiye kwagarika indambara za Nord Kivu avec Sud Kivu. Narakoze profesi ndavuga ati General Masunzu muhaye ikintu kitwa deux chemins hari asinzwe histoire yiwe ibishize, ariko sinzi indambara azoba muyobozi mukuru cyane muri Kongo wa mbere kuruta abandi bayobozi. Ariko bonje reka mvuga ijambo après Goma kufatwa habaye lettre convocation ya Colonel Gasita na General Masunzu, convocation kuva kwa chef de l'etat kuvuga ko nibo bakoze renseignement ya Goma kufatwa. So bagenda Bukavu bakore protection Goma Bukavu ntibufasha. Ubwanje byo novuga ko nubujura. Reka mvuga uko guverinoma ya Kongo ntambaraga ifite zo kurwanya M23 AFC, ntambaraga ifite. Ba South Africa barananiwe, abarundi barananirwa, FDLR zirananirwa, n'abamalawite barananirwa, Tanzania irananirwa. Ubwanje ntambaraga General Masunzu afite yo yofashamo Kongo kuruta abandi ba general cyangwa guverinoma ya Kongo. Ibyo ndiko ndabona ko n'umuheto bamwicaziseho.
urabona hari izihe ngaruka zikomeye kuri bariya bagabo mu gihe baramuka batsinzwe ino ntambara? Ibyo ngiye kubona ko nari kubabo kwa guverinoma dufite ya Kongo aho iherereye, nari kubabo bari kwita birega kwa M23, bikahita bigaragara gusa ko babanse basahuye abanyamurenge barabica. Umutusi wose muri Kongo yabaye ingimbwa aribwa nk'inyama, mwene wabo na masunzu ntanzwa kigira ntanga kigira nta wabo kigira, abafakazi bose baba wabona masunzu, imfuvyi zose zibakwa wabona masunzu, abagore bose bishwe bagabo baba kwabona masunzu, ibyasahuwe inzu zose zatwise ni wabona masunzu, kandi batwise na guverinoma ya masunzu. Hanyuma ukambwira ngo uri iro ya guverinoma, urwanira guverinoma utafiti wanyu, urwanya iki? Guverinoma ni wanyu, guverinoma n'abaturage ufite nibo wavusemo, niyo guverinoma yawe. Ubwanje byo novuga ko nari kuba jewe, ni jewe General Masunzu, ni jewe Colonel Gasita, nari gwita ngenda kalenga manika amaboko ngavuga ko indamara irashize, bikahita byandikwa gusa ko byabaye abe mutwari mu bwoko ntwari mu parti cyasha. Alors reka tugende muri Sud Kivu iwacu, aho bivugwa intambara ikomeje kuba umunsi ku munsi. Urabona iyi ntambara izaruye Kagera no mu Minembwe, hakaza kuyoborwa n'abanyamurenge cyangwa se n'abakongomani muri rusange bafite umutwaro w'igihugu. Reka mvuge ko indambara yakomeye cyane mu Masisi, igera mu buryo abanyamasisi bose barayishimira, babaye bayobozi b'iwabo Masisi, kandi nta ndambara babonye kuruta yabaye Minembwe. Kuvaho Perezida Kisegeti yinjiye ku butwari bw'iwabo Kisegeti, n'ubu abantu bafuye mu isi ya Kongo umunyamurenge yoba wa mbere. Abantu babonye ububabare wa ntambara, abantu bafuye nabi bakicwa nabi, umunyamurenge ni wa mbere. Umunyamurenge yicwaga na guverinoma, umunyamurenge yicwaga na Maimai, umunyamurenge yicwaga na Red Tabara, umunyamurenge yicwaga na Fidel, umunyamurenge yicwaga na buri kintu cyose, n'imbwa z'abafurero zisigaye zimukera abanyamurenge zigiye kubarya. None iyo mpamvu mvuze AFC M23 igeze ahantu hitwa Bukavu cyangwa Kavumu, Minembwe yo kwirwanaho. Minembwe yo kwirwanaho. Ubona bafite izi imbaraga Karoti, bafite izi imbaraga cyangwa se AFC M23 nayo irabaha umusada kugira ngo babashe kwigarurira biriya bice? M23 AFC shobora kubaha abaturwaneho imbaraga babikeneye, ariko bwanje bintu uvuga ko twirwaneho igira Imana. Imana yirwanyeho kuri iyi mishinga yose ngo bwiye, kandi yari ifite imbunde zikomeye. Abarundi bahunze kuva i Burundi bakaza kuvuga ko baze gushaka umugome wabo, kumbe umugome wabo ni umunyamurenge, kandi abanyamurenge birwanyeho. Ibyo ndiko ndavuga, umunyamurenge si umushinga parti politique yo kushobora kwigaragaza irwanye contre gouvernement, ariko kwirwanaho. Kandi M23 yaje ifite imbaraga, yaje ifite morale isana morale bari bafite baturwaneho. Icyo novuga, tambaraga M23 ikeneye M23 ibafashe kurwana Minembwe. Icyo tukeneye gusa Kavumu ifashwe, tuvuga ko Minembwe kwirwanaho. Reka rero dusimbukire hari Ibuvira. Mbere yuko twinjira Ibuvira, nanone kandi ntitwirengagiza kuko wabivuze ndabisubiramo, uri mu bwoko bw'abapfurero. Iyo uvuga aya makuru, iyo uvugira abaturage ba Kongo ahanini cyane ukagenda ugaruka ku banyamurenge, ntubona kuko bizakugirira ikibazo nk'umwe mu bagize iyi community? Reka mvuge ko nzamvuga ku banyamurenge Mainosa, sinzavuga ku banyamurenge barwana. Mvuga ku munyamurenge Inosa utazi politike, utazi indambara, utazi ibiri byose, azagenda akahiya karima ibijumbu bye, akayoringa ziwe, akanywa amata, nijoro aryamye akaza kwicwa no gusahurwa. Niwe mvuga. Kandi reka mvuge ko umunyamurenge mvuga muri infection y'umufurero nawe, si umufurero wese niwe azagenda kwica umunyamurenge. Hari abafurero babanaga n'abanyamurenge, babaye kumwe n'abanyamurenge, ukasanga umufurero atunzwe n'amata y'umunyamurenge yabaye iruhande rwe. Anone basahuye umunyamurenge bakamwica bakamutwikira inzu, batwise inzu 20 mu muhano umwe, ukasanga z'abafurero nisohaguma. Nabo bashobora guhunga bakahungira uruhande w'abene b'abafurero. Ariko abahungiye bose mu bamayi, ta mufurero ufite amahoro.
nta mufurero ufite amahoro avuga nabi umufurero umwe nawe kuruta njyewe mbivuga ukuri niyo mpamvu mvuga ko ingarukira narazibonye kuba kongere kuri uyu mwanya ndiko ndavuga ko hasigaye Bukavu hasigaye Kalemi urumva ko narirwanyeho cyane ariko narirwanyeho n'Imana mvuga ukuri mvuga ko abafurero bari hariya si abagome b'abanyamurenge ariko hari abahungu b'abafurero bivanze na FDLR Tabara n'abandi mu nyungu z'Uburundi n'ibindi bihugu kusahura Kongo no kwica abanyamurenge nza mbivugaho kandi sinohagarara kuvuga ukuri sinohagarara kuvuga ukuri kuraryana baryanwe bafe bitwe nzogumiza kuvuga ukuri Ibuvira naho imyigaragambyo irakomeje abaturage basaba ngo leta ibahe intwaro kugira ngo barwanye AFC M23 kugira ngo itaza kubinjirana Ibuvira abaturage Ibuvira bo ubona iyi ntambara igiye kongera kandi kwaduka hariya Ibuvira abaturage mu gihe baba basaba intwaro ntabwo ari jenoside igiye kuba cyane bwana Karoti ibi bintu ururimi rwahindutse ugiye kuraba uyu munsi basigaye bavuga difference bavuze ko imbaraga zananiwe guverinoma twebwe nditozishobora reka mvuge ko baba bandi babanyazi nibo bapanze izo strategy zabo zo kuvuga ko tushaka abahungu batukorere protection y'ingazo basahuye n'amafaranga yabo bafite hariya iyo basahuye ndiko ndavuga ko nta muturage wa Kongo wese ushobora kuhagarara avuge ko guverinoma umugore n'umwana umukecuru umusaza abwire guverinoma ngwino hano tufashe imbunde turwanya abanyamurenge nta numwe ariko ntitwatugare nimvuga niba abicane basahuye inga z'abanyamurenge bafite inga millions bafite amazu bubasi Buvira bafite amamodoka amakamyo agenda mwibaraba mu mihanda nibo batinye ko M23 yaftegeze hariya tuyirwaneho yirwanagaho ikanyagwa ikasahurwa iriho izukuri ishobora kuza ari kigaragaza ko ibi ni ibyacu niyo mpamvu bavuze ibyo ariko ubwanje reka mvuge ko ibyo nta intimidation cyangwa nta kintu cyokanga M23 AFC guverinoma yazana ibihugu n'ibihugu ariko M23 yarahagarare irabakubitera bavukuraho none umuturage w'umumayi hari icyo yogira Alors reka dusozereze kuri iri jambo ari naryo rya nyuma urupfu rwa Colonel Rugabisha abaturage ba Kongo cyangwa se leta ya Kongo yabyakirite we uri aho ngaho byatewe n'iki kuba uru rupfu rwaje gute reka mvuge ko yicwe na bene wabo b'ingabo yayoboraga yicwe na bene wabo ingabo yayoboraga ibyo tuvuga ko Kisegeti ataragera muri uyu mwanya turimo yatanze umunyamurenge yanje yamutanje mu murongo wa mbere anigwe bataragera hano turi niyo mvuze narabivuze uko yego umuntu kubintwari ayobora igihugu ni sawa ni patriotism ariko turavuga ko umuntu aba patriote afite iwabo ugiye mu bihugu byo hanze barwanaga bose ugiye mu bihugu byo hanze barwanaga bose bafite iwabo ni ushobora kuvuga ko uyobora guverinoma uri patriote contre bene wanyu barwana contre intambara iri mu bihugu mu gihugu kiwanyu kubera bene wanyu kwica bene wanyu gusahura bene wanyu kandi abantu babasahura ni abantu uyoboye niyo mpamvu mvuga ko Bibiliya yarabivuze ko uwa kwa mapanga utakufa kwa mapanga icyo mvuga uyoboye imbwa ziryana umunsi uzokwibagira kuzigaburira zizokurya narabivuze imyaka igeze 5-6 narabivuze mvuga ko abose abanyamurenge bari muri guverinoma IDPS ya FARDC bagenda bayobora aba FARDC barwanya imishinga irwanaho ubwoko bw'abanyamasisi banyamurenge n'abandi umutusi Kongo ngo afe yicwe ukagenda urasa umuntu uri kuvugira ubwoko bwawe nawe uri kumwe n'abandi bashize kuri liste bamaze kubica bose nawe bazokurya nibi bigiye kugeraho niyo mpamvu mvuge ko reka mvuge ko rest in peace ni intwari yafuye ifite drapo ya republique tuzoyivugaho ariko ubwanje bari kufa muri ibi niba bitejemo nibo babyishizemo ubona reka tugaruka ahantu bwana Karoti ubona iki kintu urupfu rwarabaye turamusabira iruhuko ridashira
kandi yakoreye igihugu mu by'ukuri ntabwo yakoreraga ubwoko bumwe ahubwo yakoreye igihugu abantu babyumve ariko se kugeza ubu nyine urupfu rumaze kuba umurambo wiwe urateganywa kuzashingurirwa i Kinshasa kubera iki leta ya Kongo yafashe umurambo wa Colonel Rugabisha ukaja guhambwa hariya i Kinshasa mu gihe indi mirambo y'abana b'abakongomani barwaniriye igihugu itabahaye akagaciro ko kuba bakorerwa nk'ivyo agiye gukorera Rugabisha iki kintu uracumva ute mu matwi yawe bwana Karoti? Iki kintu reka mvuge ko urupfu rwa Rugabisha rwagaragaje ko igisirikare cya UDPS gifite tribalisme kitemera yani moko bakemera ko Kasai gatangiye n'umukino niwe mukongomani ibyo novuga ko kuhambariya ashobora ku dismiss bavuga ati ku dismiss trust ati kibere bagaragaze ko chef de l'etat n'umurongo n'umushinga wa UDPS uhagariye ku tribalism ashaka kwereka ko n'intwari yafiri igihugu arwanya bene wabo arwanira impamvu z'igihugu reka ahambwe hariya reka mvuge ng'intwari reka bayivuge ko bayifashe ng'intwari ariko ubwanje nukuseka nuguseka yishima hejuru y'ubundi bwoko cyangwa I can say that way ariko bwanje reka mvuge ko ni intwari yafuye mu ndambara ya Kongo yafiriye ubwoko bwe yafiriye agira intervention ya Republique muri mpamvu za UDPS yakoze byose UDPS yamutumyemo yarabikoze yarwanye gufasha UDPS reka mvuge nti yafashije FARDC abazi impamvu ya FARDC bamwe bavuyemo kandi bari ko kwirwanaho babaye ba civile birwanaho bazi verite yagezeho turi uyu munsi ariko ubwanje sinohagarara cyane kuri colonel reka mvuge ni intwari yafiriye igihugu yambaye teni y'igihugu ariko ubwanje nshobora kuvuga ko yicwe n'amacyakubiri ni distraction kumushirigishasa tacho yohindura mu mpamvu z'ibyo nuko murakoze journalist. Iyi distraction uvuze tugaruka iyi distraction uvuga no kwerekana kuko abakongomani yagwaniraga leta ibahaye agaciro cyangwa nukubishima hejuru iwe ubugiwe nga UDPS bigaragaje ko leta bigaragaje ko ni intwari yafiriye mu rugamba rukurwanya umugome uza kusahura Kongo ko bazabahambaza bazavuga ko M23 yafise ni terroriste baze kwica Kongo n'abaturage none umuntu afiriye mu ndambara none ubwanje ngiye kuvuga ko UDPS irabizi na ministre wa education yaravuze audio iri muri réseaux sociaux avuga ko abahungu bacu batangiye kubica batuse no kubica umwe kubera bari kumwe na bene wabo bagira distraction mu gouvernement bafata Goma none urumva ko bishimiye kumwica kandi bishimiye kumukuraho ko bavuga ko presence ye niyo esheke none tunanirwe kufakwe sakwe kale yatifatwa niyo mpamvu mvuze bice Kirinyaga nabo baramwica Kirimwami baramwica Kirimwami nabo baravuga ati Kirimwami n'ibindi kufa kwa Kirimwami Goma yatifashwe niyo mpamvu ndiko ndavuga ko ubwanje babikoze ng'intwari zahagariye ukuri ariko mu buce ubundi buryo njyo mbivuze ko nukuseka uonyica urangize kunyica ukaza kumpamba neza umvuga ko ndi intwari kandi niwo wanyice nukunseka urakoze cyane Kinshasa basabye kuko M23 ko barasaba kuko M23 yaje mu biganiro kwaba ari ukwemera imbaraga za M23 AFC ubugi umuntu ari kukurwana tubivuzeho muri campaign ya Kisegeti yaravuze ko ntambuse president indambara ngiye kurwanya M23 mu cyumweru kimwe mbageze Buganda kandi aravuga ati barashe urusasi rumwe barashe umukongomani umwe bizaba umukongomani ni FARDC umuzalendo n'abandi barashe umwe apana babiri
barashumwe no itamarwanya kugera i Rwanda none urumva yarabivuze yizeye ko afite imbaraga yo bikora baramusuzuguye barasabajyana no bagera ku magana bafatana Goma none urumva umuntu wakusuzuye majambo wavuga wizeye hanyuma ukaza kumubwira ati ngwino tuvugane no kusindwa yasindwe kandi rikambe kamvuge aba conseiller ba parti politique FCM 23 babibasabyemo bagiye kubuganira bamwe condition zikomeye uburyo guverinoma igeze kubaho hamwe bahinduke hari ikintu kishasha cyo bantu babona ko M23 FC yahinduye IDPS yahinduye Congo yabaye kundi turagushimiye Bwana Karote turagushimiye ku mwanya wawe nuko murakoze journalist merci beaucoup